Is-Sibt 17 ta' Mejju il-Jum kontra l-Omofobija u Transofobija. Pajjiżna se jfakkar dan il-jum b'konferenza internazzjonali organizzata bejn Malta u l-Iżvezja, Idaho 2014 Forum. We are very happy to be able to co-host this conference together with Malta, and we're very happy that we now see eye to eye on these issues. They're very important issues for us in Sweden, and we are glad to be able to do this. 200 delegatu ministri minn 10 pajjiżi differenti se jkunu qed jattendu għal din il-konferenza li se tittella f'dar il-Mediterran fil-jumejn li ġejjin. Il-ftuħ se jsir it-3 filgħaxija fejn mistenni jkun diskuss ir-riżultati ta' stħarriġ li sar mill-Aġenzija Ewropea ta' Drittijiet Fundamentali fuq diskriminazzjoni omofobika u transofobika. Fl-istess okkażjoni mistenni jindirizza lid delegati barranin il-Prim Ministru Joseph Muscat. Fost it-temi li mistennija jkunu diskussa hemm il-modi ta' kif l-omofobija u t-transofobija għandhom ikunu miġġielda fuq livell Ewropew u x'azzjonijiet għandhom jittieħdu mill-gvernijiet f'kuntest nazzjonali. Iktar minn hekk mistennija dikjarazzjoni ċara dwar din il-kawża. Ħajkun hawn numru ta' ministri ħalejn li taqgħu flimkien u ħajiffirmaw dak li qed insejħula Declaration of Intent fejn il-pajjiżi jiffirmaw quddiem il-parteċipanti biex juru kemm beħsiebhom ikunu affermattivi fil-ġlieda favur l-ugwaljanza.